forget to subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to FANS Wethu TV. It's the MTN 8, Mamelodi Sundowns 3, Polokwane City 2. I'm joined by Mrambaza. Maramba. De la sauce. Pramutaka dintho tse monate. You know what, Steve? Thanks. Welcome back to our new game. Since Ologo Kodi Salating, Kodi Sauce. Kenya go Kaliman Tower Bar Ranama Sundowns or Ragago Maraba start. Material o utel kopela wira bana manyana le sa jalen kopela ira so kopela ya grip utel ya grip mo ke bolla ka mo di stadium ke mo santse grip mo you know Sundowns ira the magic. Yes. Kore ba nyaka left and right the endorsement ba batla left and right Bernard Arnold CEO ya Louis Vuitton. It's a guys because of to win Champions League it was very important. Yeah. Because Sundowns Salabala is not a local team. It's an international team. Kenya go rectify more. Arnold CEO ya Louis Vuitton. Mape le go tlhalosetse o re file material. Kenya go Stibo kopela tshware le bela material ka mo. Le ka mo mpotso re ya tshwana na. Le bela material ka mo. A se tapeiti sa. O tshware le ka mo. Yo. Material o tlhako Louis Vuitton. LV. Yeah. Penat ano. Wa meet. Ke no file. O file a fanna, o file Sundowns or Puma aba irele material. Po kangara Africa. No ka lesela la Louis Vuitton. Erge tsena mo game mfana. Amara Sundowns leveling engwe no. Arbu emfa. Erge tsena mpila ke tlhalose pila. Game ya today ne. But I understand something. Polokwane City. I say Polokwane City. Ke Bay United. Bay United. Yeah. Get over something. Bay United. It's a mo leaking. Kabu 2008 or 2007. Ke betile home and away. Ya ba re bethalgo kapo. Baba ba agitsoro ba relegate lo re ba rek so logo re wa lebella mo Betway ingwala Bay United. That's why we understand no re dlala le Bay United. But it's not about the win re dlala ka teng le Polokwane City re tlo lose game ya teng re ka se lose re introduce our youngsters o gopole gore rena le game tse serious and rena le injury Leon na le injury o tusisi so hona be anong Stibo ntho ke nyatlo ke batla we fixa go gore di award tsa nnete tse le tlo di bonang di ka di 21 sa November ko Lagos ko Nigeria tsa CAF ke re bola ka di award akule ka di award akule ka di award tsela go re ntse mo di creating tsa di biro di bo o go re siema ke defender of the season afetsa more o bua mapeko botsa ka di award tsa nnete di award tsa nnete ko Rabat ape di award tsa nnete ko Bodrum ya ko Rabat he bana ko ba nominate Sundowns o kra leda chene intitse tlhogo ya mosadi o mongwe wa miriri a o tlhalohanye ke Jennifer Versace
tlhogo ile le mmula Okay. so ke di boardroom tsa nnete ko ba lo checka ya khimantse le Mokwena ba re ke mang a itsetsa bo Thomas Mlambo kere mapele kere di award tsela tse ba ntse di irang tsa ba bangwe ba tsa mandla tse tselang tsona ke tsa mo di creating tsela tsa bo di a ke itse wa bona ne yeah ba re sema ke defender of the season and then ba re deserve mara diamond mara ulo mona go World Cup wana mona go World Cup no mara wa khonala mara wa khonala wa itse ne sa ira lonyana tse ding mara just that or no last season ko bethile ka 12 point it's a league and then a fetsa o tsia league ka 12 point wena wa irang wa tsia di khapo tse tsotlhe this year umpethile ka 1 point wa di tsia tse tsotlhe bjano ka iputsiso re ho irahalang ngwana mo gore di create tsela ka mkhoba free fang gore wa itse ke re jetse gore wa itse re jetse ka re jetse mo le fifi pila no va re jetse mo le fifi mara arna problem ga rena di awa tsa nete ke tsa careful ntana ke tsone tse counter wa itse din khatlhelang tsa careful tsa careful ne ka seZulu ba re ke banoi akere re tsama ka sefofane he re ya di awa tentseng ene tsa lena nze le tsama ka di poroporwana di meter taxi di quantum le go run back lo di tsia go teng ya le tlo re botsa re dance ba re ke dance no re ke dance ya ba re dance ba re ke ba re ke goal of the season ba re ke goal of the season dansu ya dansu o ka le ka goaleng ere ko botsa high better hard ere ndele mistake high better hard Mokwena khona e better but repeat hard high better hard once one mara game ya bona di goal tsa rena ne o lebelle Mokwena goal of the tournament ya CAF ya final ke ya Mokwena ne coach ya season ke Michael Cardoso team ya season ya CAF ke Mamelodi Sundowns defender ya season ke Mudau mo CAF ke bolela ka ba tla bantse le bo ya Kim gore those superstars la tsa go Europe and motho mong o re Sundowns e re ke feletse mfanaka motho mong re Sundowns a ya dlala pila ka receiver di player re na le cup tse 80 cents re dlala intercontinental re na le Pacific Ocean a ere go botse se di batla o tsama ka banoi di tsaba o di batla o tsama ka banoi ka city to city petrol fana in ocean tell us